siad saor agus ferrasta agus ní thógann siad a coppla bommate le níor a dhéanamh. Sie sind günstig und einfach und dauern nur wenige Minuten, um hergestellt zu werden. Ils sont peu chers, faciles et rapides à faire. Ar a bhí se thuginn be na 100 milliún duine ag vótal i déhan na Eorpa, agus tá imní mhóran fan lárag a dé tú mí aisneis agus dóin bhrunnithe nó deepfakes a ágal ar a phróisis déanlathach. Tharla sé i ddíortha eile san Eorp hana haon, go ngeathí dóin bhrunnithe agus mí aisneis a bhaim ar lucht vótala. A déhan sa fálan dúsid pártí de chud an rasara AI han físean a chrathú den Frio Aire Mateusz Morawiecki, agus é mar dhé ag scethú álas rúnda. A déhan na Slovaca scapu go rabach tafadaí a chrathú le AI de glór ceanara ceandan na mórfartíthe, agus é gadhfuil mar dhé gur rigal sé an téhan agus go raibh sé han an price ar bheor a ardú go mór. Cé go raibh a fartí han tosís na poblbhréithinne níor irí lá sa téhan. An bhí seo gheall na pártí hapálatúla sna cógúlaíocht de mór san Aontas Eorpach nach muinedís aon leas as AI ina gcuid bolscoireachta le linn na déhan. Tar bhaint bartas eile tugaiste ag an Aontas le galang le scapu na mí aisneise agus na deepfakes. Tugadh gelí nuaiste fan achtam theirbhísí digitacha a chur an tiiliú freagrachta ar na thulcólachtaí tech. Leithéidí X agus TikTok agus Meta fan bhéid a chuirtear amach ar go deardan. Is gá mar hampla inis lipid a chur ar 1 ábhar a dheantar leis an intleacht théarga nó AI. Tá cas a thuirt chomh maith ag an Comisiún Eorpach in aghaidh Meta an cólacht ar lá Facebook agus Instagram, agus é curtha ina lei nach bhfuil go leor a dheanú acu chun cosan se thuirt do dhaoine ón bhí aisneis. So bhfuaile dosí an Comisiún téhan trolíntíí nua don na main fan dóid is fearr le déile le hábhar bréagach. Ach an leor na hiarachtaí seo le curnaigh tsunami na mí aisneise. Reichen diese Bemühungen aus, dem Tsunami von Fehlinformationen zu widerstehen? Ces efforts suffisent-ils face au tsunami de désinfo?